Dans le cadre d'une visite d'inspection et de commandement, les sous-chefs d'état-major en charge des opérations et renseignements, le général-major Chiko Chintambwe et les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Mbangou-Machita, sont arrivés à Kibumba. Shuti bakunzi ba Dia Wacu TV, nanone twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, tunabashimira ko mudahwema kubana natwe. Tukomeze mukore subscribe. Uyu munsi tubazaniye inkuru itangaje, inkuru impamo kandi inkuru igezweho, inkuru ibutumenyesha impamvu ki ituma M23 itinjira mu mujyi wa Goma, kuko ubu kano kanya abantu benshi baribaza impamvu ki Goma itarafatwa mu gihe abasirikare ba FARDC bamajije kuyivamwo, ndetse abantu bose bakabona yuko ishobora kuba yagafashwe. Kano kanya intare za Sarambwe ziryamiye amajanja mu gihe zitegereje yuko umuyobozi wayo Sultani Makenga yazihereza uburenganzira bwo kuba zafata umujyi wa Goma, ariko ntabwo zirawinjiramwo kubera yuko tarahabwa briefing na Sultani Makenga yo kwinjira mu mujyi wa Goma, mu gihe abaturage b'abanyekongo bari bizeye yuko iminota mikeya M23 iri ube isesekaye igoma, kubera yuko M23 yakomeje kugenda itsinda ingabo za FARDC izitsindira mu bice bikikije Goma, ku buryo uyu munsi M23 yagarukiye ahitwa Kibumba na Kihumba bagira ngo ariko ntibabasha kwinjira mu mujyi wa Goma. Ariko impamvu banze kujyayo ni ku bwende bwabo, kuko uyu munsi umujyi wa Goma nta musirikare wa FARDC ukirimwo, n'abarimwo ni bake cyane, abenshi bose abayobozi bakuru bose bamaje guhunga no guhungisha imiryango yabo. By'ukuri rero abantu baribaza bati ni iki cyatumye M23 idafata umujyi wa Goma. Kuva ku mugoroba wo ku itariki ya 16 Ugushyingo 2022, imirwano yari ihanganishije umutwe wa 23 na FARDC mu bice byegereye umujyi wa Goma yabaye nk'ihosha. Muri iyi mirwano umutwe wa 23 wongeye kugaragaza imbaraga, wongera kwigarurira ibindi bice birimo Buhumba na Kibumba byegereye umujyi wa Goma. Ubwo umutwe wa 23 wari hafi kwigarurira tuno duce, ari nako usatira umujyi wa Goma, benshi bahise batangira kwibaza badashidikanya ko M23 iraza kugarukira muri uyu mujyi nawo ikawigarurira. Abantu benshi bibwiraga yuko M23 rwose nta handi hantu igomba kugarukira uretse mu mujyi wa Goma, ku buryo abenshi barimo Emmanuel Nimrodi bari bamaje gutanga igihe ntarengwa cy'uko M23 igomba kuba yigaruriye umujyi wa Goma. Ariko si uko byagenze, kuko M23 iri kubarizwa mu birometero 20 uvuye muri uyu mujyi, nko mu gace ka Kibumba. Ariko uyu mutwe ukaba utarakomeje ngo ugere mu mujyi ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, ndetse bikaba bivugwa ko imirwano isa n'iyahagaze. Kuki M23 yahagarariye Kibumba ntigere mu mujyi wa Goma? Icyo nacyo ni ikindi kibazo abantu bari kubaza batese kubera iki M23 itigeze irenga Kibumba ngo igende ihitenja mu mujyi wa Goma, ndetse ahubwo kumva ko yahise igaba ibindi bitero mu bindi bice bitandukanye igamije kugota umujyi wa Goma. Umutwe wa 23 wakunze kuvuga ko udashishikajwe no gufata umujyi ukomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko icyo ugamije ari ukuganira na leta ya Kongo kugira ngo bashyire hamwe cyangwa bagarure amahoro mu gihugu, ndetse ugakomeza kuka igitutu leta ya Kongo n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo bwemere kwicarana nawo baganire, bagirane ibiganiro mu rwego rwo kugira ibyo bumvikanaho, bityo imirwano ibe yahagarara. M23 kandi yanongeyeho ko nubwo gufata imijyi ikomeye atari byo biyishishikaje, ariko ishobora kwigarurira ibindi bice mu gihe FARDC iyishotoye ikayigabaho ibitero. Ibyo ngo nibyo bizajya bituma M23 ifata ibindi bice birimo n'imijyi ikomeye, ngo kuko bikoreshwa na FARDC mu gutera ibyo bitero no kuyiha
no kuyiha gasopo yo kutongera gushotora abarwanyi ba M23. Ku rundi ruhande abasesenguzi mu bya politike bavuga ko bimaze kugaragara ko M23 ifite igisirikare gifite ubushobozi bwo gufata umujyi wa Goma n'ahandi, ariko ko ishobora kuba iri kugenda yigengesereye ku bushake bwayo, ntihite ihubuka ngo ifate umujyi wa Goma nk'uko byagenze mu mwaka wa 2013. Ibi ngo biremezwa n'uko Goma ari umujyi munini kandi utuwe n'abantu bagera hafi miliyoni 2, bityo ko M23 itashatse gutuma abantu bangana batyo bahungira icyarimwe bakanyanyagira mu bihugu bitandukanye, kuko bishobora gutuma ishyirwaho igitutu n'amahanga. Abasesenguzi bakomeza bavuga ko M23 iri kwirinda igitutu cy'amahanga nk'icyo yashyizweho mu mwaka wa 2013 ubwo yafataga umujyi wa Goma, ubwo yamaganwaga n'ibihugu bikomeye ku isi ndetse bikayisaba kuva muri uwo mujyi, byatumye ihita yongera kuwutakaza, biza no kuviramo M23 gutsindwa, maze abarwanyi bayo bamwe bahungira muri Uganda, abandi bahungira mu Rwanda. Muri iyi nshuro umutwe wa M23 ngo ntushaka gusubiramo ayo makosa, ahubwo ukaba ugamije kubanza kwereka ubutegetsi bwa Kinshasa ko M23 ifite imbaraga kugira ngo bwemere ibiganiro no gukomeza kumvisha amahanga impamvu M23 irwana. Mu kiganiro umuvugizi wa M23 Majoro Wiringoma yagejeje ku bitangazamakuru bitandukanye ku munsi w'ejo, Majoro Wiringoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, yavuze ko M23 idashishikajwe no gufata umujyi wa Goma, ariko ko FARDC niyongera kubashotora ikabagabamo ibindi bitero mu duce twa Kibumba, Buhumba n'ahandi hegereye umujyi wa Goma M23 yamaze kwigarurira, bishobora gutuma ubuyobozi bukuru bw'uyu mutwe bufata icyemezo cyo gufata umujyi wa Goma mu rwego rwo kwirwanaho no kwicungira umutekano mu gihe bizaba bigaragaye ngo Goma ariyo iri gukoreshwa na FARDC mu gutegura ibitero byo kugaba kuri M23. Mu by'ukuri uku niko umuvugizi wa M23 yatangaje. Yavuze yuko yo idashishikajwe no gufata umujyi wa Goma, ariko itangaza ko igihe izabona ko FARDC iri gukoresha uwo mujyi wa Goma gukomeza kwigabaho ibitero, bizatuma nabo bafata icyemezo cyo gutera uwo mujyi wa Goma. Ariko hagati aho ngaho leta y'Ubwongereza yamajije guhereza gasopo M23 iyimenyesha yuko itagomba guhirahira ifata umujyi wa Goma. Uhagarariye Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza yatangaje yuko umutwe wa M23 utagomba kwinjira mu mujyi wa Goma kubera yuko abasivile benshi bahababarira. Bawumenyesha yuko niwaramuka uhirahiye kwinjira mu mujyi wa Goma ko ushobora gufatirwa ibyemezo. Amakuru yiriwa caracara ku munsi w'ejo nuko urubyiruko rwa Kongo ndetse n'umuyobozi mukuru w'ihuriro ry'urubyiruko muri demokarasi yatangaje ko ingabo z'u Rwanda zishobora kuba zarinjiriye mu ngabo za Kenya, nazo ni nyuma yuko uhagarariye ingabo za Kenya zagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubungabunga amahoro atangaje yuko umutwe wa M23 icyabazanye atari ukuwurwanya, ahubwo icy'ingenzi ari ukugira ngo bagenzure ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Nairobi. Avuga yuko bo icyabazanye ari ukugira ngo bafashe impande zombi kumvikana no kugera ku mahoro arambye. Nyuma y'iryo jambo abakongomani benshi bahise batangira kwikoma ingabo za Kenya, ku buryo umuyobozi uhagarariye urubyiruko yavuze yuko mu ngabo za Kenya hashobora kuba harimo kampani ebyiri za Special Force y'Abanyarwanda, ariyo mpamvu bari kwanga kurwanya M23 bavuga yuko ngo harimo u Rwanda rubafasha.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyahwemye gushinja u Rwanda ko ari rwo rutera inkunga umutwe wa M23 ku buryo rimwe na rimwe batinya kuvuga ko ari u Rwanda rwatera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwitwikiriye umutaka wa M23. Ariko ibyo birego u Rwanda ntagiye rwahwemye kubihakana, rugaragaza yuko rwo rudashishikajwe n'ibibazo by'abanyekongo, ahubwo rusaba Kongo ko igomba yo ubwayo kwita ku kibazo cyayo, kuko M23 ari ikibazo cy'abanyekongo atari ikibazo cy'abanyarwanda. Ahubwo u Rwanda rugashinja FARDC kwifatanya n'umutwe wa FDLR usanzwe ugamije guhungabanya umutekano wa leta ya Kigali. Shuti bakunzi ba Dia Wacu Media, turakomeza kubakurikiranira aya makuru, ariko ubu kano kanya tuvugana nuko umujyi wa Goma nta ngabo n'imwe ya FARDC isigayemo, ahubwo umutwe wa M23 ukaba ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye bigiye bigota umujyi wa Goma. Abasesenguzi bakomeza bavuga yuko impamvu M23 iri kugota ibice bitandukanye byose bigize umujyi wa Goma ari ugushaka gusiga umujyi wa Goma urimo hagati, nta hantu hamwe umwanzi ashobora gupfumurira ngo aze mu mujyi wa Goma anyuze inzira y'amaguru. M23 irashaka gusiga umujyi wa Goma mwo hagati itawufashe, ariko nanone leta ya Kongo idafite ubushobozi bwo kuba yabasha kuwugenzura bihagije. Ubu kano kanya icyicaro cya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru cyamajije kuva i Goma kimukira muri Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, aho guverineri yamajije guhungira muri Bukavu, akaba ari naho uyu munsi ari gukora, ndetse n'icyicaro gikuru cy'ingabo za FARDC. Ubu kano kanya umujyi wa Goma hariyo ingabo z'amahanga zaje kubungabunga amahoro muri ako gace, mu gihe ingabo za leta zo zamajije guhunga uwo mujyi. Intare za Sarambwe ziryamiye amajanja ziteguye ko akanya cyangwa isaha ku isaha zahabwa uburenganzira n'umugaba mukuru wazo bwa General Sultani Makenga zikaba zakwinjira mu mujyi wa Goma. Bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Goma bavuganye na Dia Wacu TV badutangarije yuko ari ubwende bwa M23 kuba idashaka kwinjira mu mujyi wa Goma, kubera yuko ishobora kuba yafata umujyi wa Goma nta n'isasu na rimwe bivuze, kuko abarwanyi ba FARDC bamajije guhunga bava muri uwo mujyi bahungisha n'imiryango yabo bagiye ku mamoto ndetse no ku mamodoka basahuye. Shuti bakunzi ba Dia Wacu TV, turakumenyesha ko umuhuza washyizweho n'ibihugu by'Uburasirazuba wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta nawe yageze muri Kongo akibonera uburyo abasirikare ba Kongo bafite ubwoba bari guhunga ku rugamba, ku buryo yatangaye cyane akavuga ngo nibwo bwa mbere yabona ingabo zifite ubwoba nk'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse yaniboneye ubuhamya bw'uko abasirikare ba FARDC aribo bahohotera abaturage, ku buryo hari abaturage bigaragambije ubwo umusirikare wa FARDC yarasaga umukobwa amuhoye yuko ngo asanze ari kumwe n'undi musore. Rero ibyo ngicyo cyakomeje kugaragaza ko ingabo za Kongo zidafite ubushobozi bwo kuba zarwanya umutwe wa M23, mu gihe umutwe wa M23 aho uri gufata hose uri gusanganirwa n'abaturage, abaturage bishimye, abaturage bakawusanganira nk'amashusho ejo yiriwe acaracara ku mbuga nkoranyambaga, aho hagaragaye ingabo za M23 zimaje gufata agace ka Kibumba, maze abaturage bahatuye baza bazanye amata baje kuzisanganira banezerewe bishimiye cyane uwo mutwe wa M23 kuje kubazanira amahoro. Umutwe wa M23 nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wawo wungirije mu bya politike Karemera Kanizio, yatangaje yuko abaturage badakwiriye guhunga ahubwo nk'uko umuvugizi wa M23 wungirije mu bya politike yabitangaje, bwana Karemera Kanizio yatangaje yuko abaturage badakwiriye guhunga ahubwo bakwiriye kureba aho bihisha ibitwaro binini bya FARDC iri kugenda ibarasaho, maze bagategereza M23 kubera ko M23 ibazaniye amahoro. M23 yo ikigamije ngo ntabwo ari ukurenganya abaturage no kubahohotera, ahubwo ngo ni ukubakiza
akarengane bamaze igihe bashyirwaho n'ingabo za Kongo ndetse n'abarwanyi batandukanye cyangwa inyeshyamba zitandukanye zagiye zitesha umutwe abaturage muri kariya gace mu gihe kirenga imyaka 20 yose. Kariya gace abaturage bako batagira amahoro, bataryama ngo bagoheke, umwanya ku mwanya baba bahohoterwa n'ingabo z'imitwe yitwaje intwaro zitandukanye. M23 rero ngikaba yaraje kurangiza icyo kibazo. Yakomeje atangaza yuko bo icyo baharanira atari ugufata igihugu cyangwa agace runaka, ahubwo icyo bashaka ari uburenganzira bwabo nk'abaturage ba Kongo. Bamubajije ko ashobora kuzubahiriza ibyatangajwe na leta ya Kongo isaba ko barambika intwaro hasi ndetse bakaba banasubira inyuma, yashubije ko icyo gusubira inyuma cyo kidashoboka. Avuga yuko kurambika intwaro hasi yuko atari bakwiriye kubikora kubera yuko bo batajya barwana nta igihe batashotowe. Aravuga ngo igihe leta ya Kongo izaba itabashotoye nabo ntago bazarasa. Yatangaje ko bari bamaze amezi arenga 2 ibunagana nta batarasa kandi nta batarwana, yuko ingabo za Kongo arizo zabashotoye zibasangayo maze nabo biyemeza guhangana nazo no kurwana nazo. Bakunzi ba Dia Wacu Media, mukomeze mukore subscribe kugira ngo amakuru yacu akomeze kubageraho, kandi turabakunda, turakomeza kugenda tubakurikiranira amakuru agezweho hano mu rugamba ruri kubera hariya muri Kongo ndetse n'ahandi hose ku isi. Bakunzi ba Dia Wacu Media rero mukomeze mubane natwe, mukore like na comment kugira ngo turusheho kubagezaho amakuru agezweho isaha ku yindi. Mwari kumwe na Dia Wacu, ndabakunda. Ku buhanga bw'ibyuma dufashwe na Nzeyimana Christian.